Liberty Life kelang arado anfanta kardong pa jireglo. Ni Liberty tan bang phi samiti bola rohang. Nong ke claim chop sekali tu bangke aku ikut. Kali muheta nangli fan clear na lo mat. Muheta nangli fan paklang lo. Kali isi bangge clear nahi pulam le. Mane karbi chingru mamai pulo. Chok lo. Karbi chingru mamai pifan lo PGR ki pachu na pha. Itum ke council pensi all political party sengel lo. Karbi da dolo ba khai da dolo. Social organization dolo da. Launch of takadilang adhex ex MLA tuma mukha dolo. Intellectual apart on the ek minister tuma dolo. Lasuang bong pen KSC tuma dolo. Lasuang bong pensi akunti lahai tumta karbilo mati. PGR election nang puno mati. Ante hola so part long pen latung wang tuju isi karbi ke chingruma mai. Pako isi seng tu dat pulote nang liladak matano. Second alam bangke aku ladak kutulo EPHLC asong penta. Lagi komunal binak lasini tung karena si nang li tokso lo masih pulo. Bikrom masih pulo je lagi komunal masih nih tung ke stand ke lason si dulu nang li tenglo si pulo. Clear. Aku latumang bong ta aku kontroversi dulu. Tar mane ultimately ke karbi ke cingrum amen pen karbi inte non ituman punat gitu an all party tung gitu an yente karbi gali lo mah. Itu ta karbi mati majority. Lasi laso part pen mute ili tum suggestion pilo laso PGR ke pacu na pan ke oh ili tum bangke nangli tum ta suggestion do koktai suggestion na bangke nangli tum laso committee long le pidono aku jong si nangli tum ninghang buda committee long dodun ko aku nang tum antam do pensi nang tum pare din pelote lata nangli tum top 0 pensi pima manangli tum kacing ki pensi pima ke la nang tum top 0 ulot tangte athe isilam dolo monsam han phalang no nang ne exact ani si tum long procession dolo laso procession na long penta ili tum ko pia situation si face ma ke ili tum kadu be la helam chini lasi non bangke itum laso monsam apan isi a isu bang itum mane chortu phun nangelo a isu bang tactfully pensi itum claim pen itum pachun nangpo ala bangsi important lo puchi to hin remata chalo 25th amendment lote pindangan ki chunchelang amukha itum nang chulu PGR along the lamp no namat PGR along stay order के दो के 22 हाउस मते 71 application तमे हला बदकी अकाप्रे को अंदर के stay order अभी स्टक को पीए पोसी कार्ड न तो मस काउंसिल पेन एविक्शन असाइ पेन पे दलो लापेन जों सी कार्ड न तो मस काउंसिल पेन जों सी एविक्शन असाइ प्राचीन ने क्लेम डेट पसंद दे रात तुमसे समझो बजी को kali lahelo lada helo nangli inut media lo nangli ke chini bang lo ili tum adhe ke supreme court alam do pensi tum lampak lang lo election nang pu itum chengdam lo ke itum phanda kalang bang phanda kalang equal lasi hala tum ta lo long chipa chongdam lo la tum anta adhe criteria nang pilon itum phanda criteria nang pilon ni adhe kalam ningje itum te itum ta available documents ke hang law penta court penta hala so available documents fan council penta non tribal lasi itum bange tactfully si itum claim nahi podin bangla la pen non inangli ninghang lo adhek 21 le adhek 71 lo la sopor la baki gente alam mange sob court long si dolab lo adhek fan non mat pilo adhek fan mo pipo lasi abustu ke court long dambom lo se court dambom po si itum unidat pubo bang court pidat lo pot itum unidat pubo bangta lada kali bang cidan po itum cipahai po cipahai der lo pulote lada ke alam se avilo lasi laso phanan ge itum kang hong phang akinang so athe ke law meter ke itum longe law and order itum lo control bhai itum lo vela lasi laso putha ke tactfully itum claim lo pulote lasi asap apor ge nang ko khai sakaching ton gali ge putha open ni lasi lake solution phan wan nai solution pulote ili tumta isia khe phan amuk le hadak dokok galimati nonda PGR area lake lasi laso dim lo maju akhe le dono ada ke itu election po pula si clear nahi paror khati all is well that ends well finally ge jitu success ji mate so everything will be fair question to 10 বছর 20000 টাকা একজন জিলা উন্নয়নৰ বাবে এতিয়া ইয়াত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিগত 3 বছৰ ধৰি কাউন্সিলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰটেক্ট পেমেণ্ট দিয়া নাই আনকি আমি কাকতৰ বিলও পোৱা নাই আজি প্ৰিণ্ট মিডিয়াই বহুত আমি এডভাৰটাইজ পাব্লিছ কৰিব লগা হয় কাউন্সিলৰ
যিখিনি বিল আমি আজি 3 বছৰ ধৰি পালোঁ এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কি কয়? আমি এটোৱে কম যে বিল যিহেতু আপুনি কৈছে যে 20,000 কোটি টকা ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আহি আছে বুলি কথাটো কৈ আছে That is also part of development. কিয় কি ক'ব আমি পোৱা নাই বা ৰাইজে এটা সহজ অভিযোগ এতিয়া বজাৰ সমাৰত আমি এটা সাধাৰণ এতিয়াতো আৰম্ভ হৈছে দেখোন বিল দিয়া আৰম্ভ হৈছে নোপোৱাৰ অভিযোগে এতিয়া আমি থাকিব দুই এজন আৰম্ভটো হৈ গ'ল বিল দিয়া আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে জানে এইটো সমষ্টি ৱাইজ হিচাপে কোনোবা ব্যক্তি এতিয়া হয়তো চাগে কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্ট লিহেমীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে এইটো গম পায় এইটো কথা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভুলৰ কাৰণে দেৰি হৈ আছে নেকি তাৰমানে আপুনি সেইটো মই ক'ব বিচাৰোঁ সেইটো কিবা কাৰণত কিন্তু আৰম্ভ হৈছে দিয়াটো আৰম্ভ হৈছে 1 মাহ 2 মাহ এইটো পলম হোৱাটো যদি এইটো যথেষ্ট বুলি মই নাভাবোঁ এইটো খুব ভাল হৈছে মই নকম কিন্তু আৰম্ভ হৈছে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু চবেই বিল পাব এইটোতো মোৰ বিশ্বাস আছে bisa petang daloke batai cap batai koi kali lagi batai surita wang melu mo ilileman ta dam melu ili tumla chief minister pata ili ta ola sam ke dam nan kok lage aron lo ke lage chief minister ke wang posi akoi pidun hai poisa parum etia mason si karbiang lo autonomous council fan ke akam ken tulason ke ninjai katang si pini pen lasop press conference atro pen si alang li man chuneri lo lason bang ke monotike ninjai edete pul hai lalo itu lah lah sarthi pangcolam rama paklang itu sarthi pangcolam ke di long thom long pli debate long ta klang itu aru dunai latung repeated bang ini bujila latung repeat intention bang mane batai so prang ta itu talk show da bibilo talk show long ta clear lo masih pa clear nahi bote pa clear lo last any tum kibita any life di latung ki bi huta than lo lake latung high court pen isi order dolo 6 month afan lana chiklo damelo non lana chiklo dola nasi la jong si a time being isi jong si ki jutlo do lake ka election do puke anelo mati aku press meet doli pola support people lo claim thekhe ko bang aku ar repeat pola lasi a motif bang latung motif behind bang laso kemat kha bang latung laso alam thi bang itu clear dakse ni sita last ne Karbi Alam pen isi chuning ribang la henlo je Dr. Himanta Biswa Sharma wangdet pen dangke ingsam jin pen adhe ka mukha ke claim alam bang laso alam bang itum dengnun thek nahi poba dengnun thek nahi podi ma pipot ma MLA asit ke lake itum aphan nangki pige bahari lake ST reservation tulang lake itum dak akunon isi tulang council aphan isi power pi MOU huta la support bori pig lota unidet direct funding alam aprange itu aphan dak fan along nang lelo pulote itu statement sila so department la na puna ki goneti sa non bang ke mithan council along si itu la budget nangeli an kuma phan si koson a department long si thaki ma bang ke itu council long si power na pidel lo non bang ke pulote itu la so phan ka welcome nun technique da kenang sok ko si mata la sila sonjong si chingwai pon bom karbining isipet dupen chingwai pon bom pulote lastly neli karjudulong alam মানে ইতুমা লিডার্স আফান কিপু ডক্টর তুলিরাম রংহাং সিএম সারাফান আলাং লিফান কিপু বাংকে আমান দো চিফ মিনিস্টার সি পুলো নাং লিলং নি পিনাঙ্গা না কাম ক্লেম লো তুমি জি হটমান পাবো লাগে নাং হটমান দা লং লো লাহে মান পেং লং লো সিতা ইসি দলাং নাং তুম লং কিচু নে অটোনোমাস স্টেট আলাং আসি অটোনোমাস স্টেট তা ইতুম চিংওয়াই চিং সাই পেলোতে নিতাম সাহুত la sohut si nang tu phan nilatana pachuni phan boripon puputa clearly ningje bolan lasi lahe alam pedda itum person apor husi ko kisi ninge tu nei ma matharun pamikani lapen ituma phan ko manni ituma phan angtan men da carbing long paching thur thiret 9g puke dovek lo laki lasi la so long jakong pidu nang nei kuma no itum ke claim ye spirit dochir hut labangke claim long pamikani lapen lasi ne nelihin benchoning ribangke non ki dam tange itum PGR VGR alam ta clear chini pakal lasi PGR VGR ke ning isipiat lo pulote chunvek pola pen ke der ki prap alam chota hai sida chunvek po lasi laso dim long bangke disturb habang kali der nang po saison bang pidu nai do pute dakela son simile puke kithana right to lage sida laso men ke politics se patuna nilo so men pen ka prek organization amang pathek nangilo ladak dolo ladak si itum mo chunjidep te lake all party si all social organization all party si itum chipupo
sita lake non ating te stand lo clear lo action ke dambom lo action dambom lo kadu weda thaklong slow nang nak sita kaching ton kali lagi lasi laso puthak bang tum clear do nahi lapen ini tum aphan chief minister sir aphan itum ben kopi lo pidun lo itum han MLA sit nang pilo itum ban laso na power nang pilo 20,000 crores ose itum nang pier lo special package pen se itum ahin ben pilo de pidun itum ta lata chipume mati lasi bang nangkang hon ki bang positive laso nang ki en hut ke ilitum da positive abang pidun thek se akime kusi to nirilo lapin adu goi phanta laso dim long bang ke PGR ke chunchetik claim ra petnang ko chunchetik si itum claim nahi lapen lai ka chingto no hormu gali harda bang ke laso dim long men politics pathu nang ne he ga chingru ma men pen khai ban thak nang ne lain lo MOU lang kapuko lo ni kapitan tu lo MOS 2021 ke cetok alam zon implementation of plan som thok atum kening jalan ke media theng lo ka benong turmas council pen kon se akirap long lagi malong le tu saran itu cetak plan kon masih fisik ko tong thik thik lang tai long et tai ta long le pin pu da punulo adak kirap ang ding da du ulo la kirap ta PPC kirap ma ke ang tum ta mo alang le tum pen charge lo de thek long ko kirap ta du ulo alang le tum ta sida kirap nahi ta dolang la bang ke sida me non ke la ke non si itum ke 125th amendment aphan itum non si dam la kichu nang ding gari lang lage non si ke cheng thulang itum ke agreement che tok lo lansing ton tok lang laso puthak budget ke non 125th amendment long sidu po 125th amendment lote laso hutsi ilitum kichu nai itum 1 2 3 ituma laso kache tok alu ateng be tum kichu ji phan bange kula si stress pinang ko haladak ta itum united nai jong si haladak ko nani paking nei dokok adim kusita negative pen kali positive pen si tum PC laso dim long touching mai nei jene dhorok muni tum confuse lang article 280 lang non 125th amendment lote laso dim long pinangan ituma ki chundo po hala so phal ituma long kaching bai ning kinang soddu pulote lage itum se platform long chingwa na sita laso dim long pen 125th amendment lote pinangan ki chunche lang amukha itum lang chun PGR along le lam puthak ko lamar ta no namat PGR along le along stay order ke doke 22 house mate nit ke do de an jitu aja ke pu variation ingkai pachen machan pine arong ke lahai adim bangino council authority pasi non fencing mate pa ingkai ram pugmati tikla sang thak mo mhala sula legal process mate Guwahati high court ba supreme court system council si hai lage chini lo he council authority si mohla sawarding nang le lupte amuni ke do tim andat lage thale be atima PGR ke lage nili le duram ta nili phantang thale pu hadak la isia khai la hindi kaning je bihari tumsi ke do po la tumhan thali nai pu mane la tumhan sunglor ke ningje lok bethe long ke isia khai isia throm phan sunglor la tumhan plung nai la tumhan thali nai pu ke ningje katang aron gali lage constitutional long ta avi mati constitutional long kan ke je ningje long poja laket aron re pen ke do tum mane bihari ba mane bengali pugali aron re pen ke do tum pusi punai lalul alang litum bangla si political maturity avida potahai lo lahai lasi labangke nili pangtung ke alang litung sabu chali chona la aning hang tahai in future Karbi Anglong Autonomous Council on CM mane kimana aning hang tahai ba mante nilita surupa lo man thekte ako pamanang se sita claim pakanai athema council ke chari plante mature nahi lage sumar propa nilisita mature che data la chali pignai mone bangke bang leadership andar da durun thek nahi noge ni sakit the nai pu ha prang sonda don for chok pen irong chiseng lo pakai kali non ke isi wasi do nai polong te je bang ke thek tum alam ta ju nai mele government alam ta ju nai ak government aphan ka chidan pu ke lake arong gali lo ke lake government siklai mati advance bang pidun me sitame apen government aphan ke monon fisita ultimatum pu ke pilong ni lake ultimatum play warning a type lo mati lage net last claim te tunge sonji pug lage illegal hai bange lage mane unparliamentary award lasi political party jong sika represent ba pine non political organizations jong sika represent pulong te la hai alam bange itu unparliamentary ban illegal alam te bange madu hitame nije yang ne penisi alam neli telegram long lo je APSLC alidar je kathara ke hai penching lok kursi timung penching lok penan tum theglong
non hala media akorte sarim tisupan ki tuliram phar jon moi pula son si pudi son ke pilo punang po athema tuliram rohang ke he is not only a tuliram rohang, he is a chief executive member of Karbi Anglong Autonomous Council, the highest body of 6 area here. Pulang te amen et dong nang neke CM ke hai ba tuliram rohang ke hai punoy ঠিক লাসং থাক হিমন্ত পুগালি চিফ মিনিস্টার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মাতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কে হাই বনি ঠিক লাসং থাক মানে এমএলএ মানে এমএসসি এমপি লাতমাতা আমেন এ দংকে সং কালি মতে মান পেং বিনাই লাসি লাবাং লাসি আমেন এ দং দেরা অমুকা কে হাই বা সিএম পুয়ান ভাগ বা মানে এম বা এমপি বা চিফ মিনিস্টার পুসি সং সন্তে পুনিলি লাসি পিনিলা সো প্রেস মিটা থ্রু পেন্সি nang tumang ating lo pensel lang litumpan kacunuria son lo ipil kurilo lason ke mon pi bang claim player se ke mi athima iliang bo si man peng si pinang poke iliang si man peng si pipe bang angkan me bang duwe lagi man peng pi pelu la si chepare siro nai lagi party alam pokali lagi a party ka prek mane ga men si adongi la son kali mati la pul hai malang litum le mentune si em man ta litum ta lisorong phar si hang kong nang pu man te ju la son la hai ঠিক আছে যে আই কথারা কে হাই লে মানদে সিতামে যে আই কথারা কে হাই বান বাগে পুনাং পো সার পুহাই পুসিলে হুই পুসিতামে লালু হে লা টাইসন লো আপেন কে আকো মুপেন ahamalambe na ninge lo je himonto biswa shorma la dak wang po itiam son si Karbi Anglong phan ke akam ke pad ke en pusi akoi ke wan lo he lang litum press media long lisono parapan ke angtong tia ke ha tum sitame langdam lu pulang te laningkan kuane la BJP government ke doi sek himonto biswa shorma government mate alang li finance ta minister matila chief minister man mi aprang sitame alang li Karbi Anglong Autonomous Council panang pilok lap jitu annual budget bang kali extra asunang pilang 22,000 crore an baglo asop tangkapen kunana na si claim ma pulang tet lake alang litung Karbi Anglong Autonomous Council long record do a scheme amendo ar adim ko namala tado ala so record hangnam na poke hangnam si adim lang na noy do ma bima claim ma i chat ta claim di lan le ningje no he lahai nangkang hon pulang tet bang danang chiuri po lemak misen lo ba athima ilile bang phan mane phan rap pusita met ilita judam dam mati ahem julason ke chief minister pulang te lage wang po athima chief minister non Assam government mate Karbi Anglong Autonomous Council ke lage BJP government then BJP ke alam la pehlo सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास सबका साथ pulang te lage Karbi Anglong Autonomous Council andar de lage wang gali BTD di boro han piloke missing de hana piloke di mahasau hapana pilo dak de delo सबका साथ pulang te che son da muslim de hana lang o he chor area ha brahmaputra re jitu hala ni education puthak thikal sang thak tea garden area sita me school pina ansilam loke college la tea garden so mar phan lo college ta pilo thikal sang sa akhai tin hana pilo सबका साथ problemati सबका विकास athima chingthu nai puli la sab teng si nangilang lo lagi dadak la scheme ng people la posa ng chen pugali ke himonto biswa shorma barang ke dak council pen posa ke deng dun ba tuniriano hangsar CM sar posa pidalang litung thegolong ma thegolong le de ningyang ne ke lage athima posa ke ponpe athima na bang ranang ka hon si ke bang dak Karbi Anglong ke bang tha long tinda dam lo tumi ding ne dibugolong ta dam lo ke hala chief minister secretary kangpuda tiba song thak borak valley na thuta me